emandleni wabo bese ngaphambili sisebenzeni sonke vuma ivesi 9 amabandla amapostile Korinte bokuqala isahluko sesishumi lesihlanu osuka athi ubani bothini nake ukuvuka abafileyo besaba nomsimba unjani na swele kuqonda into ihlwelayo yenziwa kuba uphila kuba ikhanga ife kananjalo into ihlwelayo akuhlwayeli sona isiqu sento esiyakubakho uhlwela ukhozo nje lungathi lulube ngqolowa nokubalo lwezinye inhlobo uThixo ke ulinikile isiqu njengoba ethandile ileyo imbewu inikile sayo isiqu yonke inyama inyamanye enye inyama yabantu enye inyama yenkomo enye inyama yentaka ukho iziqu esezulwini leziqu esemhlabeni kubodwa ubukakawuli basemazulwini kubodwa ubukakawuli basemhlabeni kubodwa ubukakawuli belanga kubodwa ubukakawuli benyanga bodwa ubukakawuli benkwenkwezi kuba inkwenkwezi yehluka kwenye inkwenkwezi ngobukakawuli Jerusalema ikhaya